milletteşlerimiz, min bugün sizni Estirhan jirliginde selamlayayım. Bugün Estirhan ülkesinin Cemeli Oğlu'nda 13. Bütün Россия Oğul Saban Tuyları. Kuresizmi mine benim ortamda ne kadar ko'p xalq indi milliy bayramimizga og'ila. G'ajoyib motor bayram, g'ajoyib motor kishilar bugun birida jiyla. Jir, ming, muzika. Hurmatli o'zimizning Tatariston Respublikasining raisi Rustam Minixanovning keluvi kutiladi. Shulay yo'q, Estirhan ülkesi yetakchiligida birida bo'lajak. Men sizni mana shu motor Saban to'yining eng motor mezgillarini ko'rarga chaqiraman. Barınızda şunday motorlar, keyifleriniz ko'tarinki ekeni sizlar. Söylep ketingizlar kimlersiz? Assalamu alaikum. Bayram hayırlı bulsun. Biz Volgograd, Малые Чепурники. Bu sizin ansambl mi, bu sizin nerse? Вот руководитель, ансамбль Туганьяк. Söyleyegizler nindi ansambl nerse her şey koylarga barasız. Kaçandan beri siz birge? Bizge indi 8 yıl buldu новый составка. Yürüyüz bütün Saban toylarda. Bulabız, Kulatka'daydık, Kayatan'ydık, kızlar küp şerdeydik. Da. Büyük motor, büyük şer. Biz yırlap da alabız, biyip de alabız. Avlumuzunu küterəbiz. Tırışabız Tatar tilin halka. Kübürek bizimkilerge biz urus indi turabız. Şunda indi tırışabız, чтобы bizne til kayda gitmesin. Haydi. Yırlap alayım. Ey biraz şurayı maksimum anlatıdı. Bir yaradan sile Tataristan, halkanların eşin yaratan. Kükürüm yaşın yaşnep yavgan, yangırların eşin yaratan. Kükürüm yaşın yaşnep yavgan, yangırların eşin yaratan. Пермь өлкесінен Барда районы, Октябрьский, Уинский районlar келдік. Nişek sık uzak geldiniz mi Saban toyuna? Biz пересадка bilen келдік. Екі поезға отырып келдік. Қайтқанда тоже екі поезға отырып қайтабыз. Аллаға берсе сүйініп келдік. Alayda yollar yirak bulsa da keyfiniz tüşken yaşamagan hele. Yok, keyifni düşürmeymiz. Biz bit şunday xalq, Tatar xalqı. Gilde de şulay көңіллі болырға тиішmiz. Saban toyu ne işin yaratır? Tatar halkının en matur, en көркем, en көңілі беремі болған үшін яратабыз. Міне шундай халық көп жиылған бүтін региондардан шуңа кіші халыққа қарап, қонақтарға қарап сүйінеміз. Енді жерлі Әстерхан халқы да бізді бик матур қаршы алдылар, бик жылы, көркем етіп, матур етіп қаршы алғанлары үшін бик зор рәхмәтлібіз. Başlarınızda şunday motor kalfaklar, bularını mahsus tiktirdiniz mi? Mında kilgeç aldınız mı? Elle Perm krayında da kiyip yürüysüz mü? Biz özümüzдің жерлеше, міне şu қалфақлар біздің традиционный қалфақлар енді. Өзіміз тегебіз, өз қолыбыз білән тегебіз, кішіні үйретеміз әлі тегерге. Гел шушы қалфақларны киіп, бейремлерге yürüyüz. Siz koydan geldiniz Saban toyuna? Волгоград өлкесі, Волжский шәһәре, зур рәхмет Астраханға, бізді дәштелер матур бәйрәмге, шулай шатланып йөрибез, бик матур үз халкыбыз белән күрешеп, бик матур рәхмәт зур. Küttünüz mü Saban toyu җиткән, әзерләндегез mi? Әзерләндек, артистларыбызны китердек, бездә 3 коллектив, матур, татар коллективлары, шулай итеп хәзерләнеп килдек. Talı bölülüp duran, tağın bir küresi ile bize üzülüp duran, tağın bir küresi ile bize üzülüp duran. Ama büyük motor bir siz koyan geldiniz hele siz. Свердловской өлкәсенән Аракай авылынан Nişe yaşta. Сардария ансамблі. Мен
69 yaş. 69 yaşta da ko'ngilni mina shulay nechik yosh saqlaysiz? Şulay ömürge şulay büyüyüp yıldan bir şeyimiz Arakay Ağlı'nda. Saban to'yini ne uchun yaratasız siz? Biz Sabantoy'da büyük yaratamız. Bizim ağılda gırlap duruyor Sabantoy. Şundan beri tuğan biz Sabantoy bilen. O iginlerde işledik. Baksalarda işliğimizde işli bitiremizde Sabantoy asıyımız böyle diğer itip gırlaştırıp. İngizge tilekler, isenlik, sağlık. Telisim kile tanış günler birinçiden, ikinciden matur etip mana şu halkımızın ömürden ömürge, asırdan asırga saklanıp kalgan deylemiz. Saklap kalırga. Hem de tolu tatar bulup kalırga. İmanımız bile, dinimiz bile, guruf gadetlerimiz bile matur tatar bulup kurulanıp yaşırga. Biz Kirif ülkesinden keldik. Biz her bir federal, avul sabantoylarına, federal şehir sabantoylarına delegatsiyalar yürüyoruz. Onun forumlardan, işmekar jiyinlerinden şunsa bilen ayrıldı. Sabantoyda halık köp jiyla. Türlü regionlardan benim birinciden Viktor Rahmat'ın aytansam kile bütün Dünya Tatar Kongresine. Çünkü Dünya Tatar Kongresi bizim Tatarlarını barlı, jiya barlap yurtta. Viktor Rahmat kabul etken regionlarga indi. Ben Astrakhan ülkesinde biz ikinci tapır Sabantoyda biz bulgan edik. Şehir Sabantoyunda Astrakhan jirligi yılda yoqша әзерләнә, yoqша каршы ала. Бик зур рәхмәт, монда чын халыклар дуслыгы, төрле халыклар тату бергә яши. Иң мөһиме шул бүгенге көндә. Тату бердәм булып яшәү. Selam. Qaylardan keldiniz, tanıştırıp ketdiniz. Челябинская район шәһәре. Челябинская область, Южный Урал. Keyifler nişik, Sabantoy keyfi var mı? Исән сау килеп җиттек, исән сау йоклап тордык. Менә инде хәзер бүген Сабантуйда көлеп, биеп, җырлап йөрибез, Алла бирсә. Менә ничә еллап инде Сабантуйда шулай җырлап йөрисез? Ой, хәзер әйтәм, мин менә 84нче елдан башлап үзебездә Сабантуйлар үткәрәм, безнең өлкәдә. Ничек бу халык Сабантуйны яратамы, киләләрме? Шатланалар, бик шатланалар. Бөтенесе, кешесе, олысы, бөтенесе килеп, уйнап, көлеп, биеп, әле ярышларда катнашып, шулай торып йөриләр менә. Менә милли уеннардан Сабантуйда нинди уеннар үтә Чиләбе өлкәсендә? Milli oyunlarmı? Kente şilek bilen biz yürüyüz. Şunlar son yumurkanı kaşıkta yırtarlar indi. Kapşık bilen kavuş bilen. Güreşçiler var mısın Çilebe'de? Güreşçiler var. Bizden büyük profesyonel güreşçiler de var. Pişirdik, kış hayallerge bildirdik. В Астрахани всегда Сабантуй проходит с размахом. Это один из праздников, который объединяет нашу многонациональную область. Я хочу пожелать в этот день всем мира, благополучия и достатка в ваших домах. С праздником!
Исәнмесез, кадерле дуслар, Сабантуй кунаклары, чын күңелдән сезне иң яраткан үзебезнең бәйрәмебез Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Һәммәгезгә исәнлек, саулык, тынычлык. Зур рәхмәт әйтәсем килә Игорь Юрий улына, аның командасына. Менә нинди матур урында, ничек матур итеп оештырылган бу бәйрәм. Сезгә бик зур рәхмәт, Игорь Юрий улы. Аплодисменты нашему руководителю. Добрый день, дорогие друзья. Искренне приветствую вас от всех татарстанцев. Сегодня знаковое событие. Мы начинаем Сабантуй. Это первый Сабантуй в России, даже в Татарстане у нас еще не было. Поэтому слова благодарности губернатору за прекрасную организацию, его команде. Слова благодарности тем делегациям, которые здесь прибыли. И, конечно же, слова благодарности астраханцев, которые любят вот эти праздники. Это Сабантуй, праздник плуга. Бигзур Ахмад, большое спасибо, хорошего вам праздника. 13-ші бүтін Рәсей ауыл Сабантуйы әлемен көтерірге. Сабантуйыбыз татарларныкы булса да, ул инде хәзер күптән бик күп милләт вәкилләрен үзенә җыя торган бәйрәм. Һәм Әстерхан өлкәсендә үзә торган авыл Сабантуйы да ул менә шушындый бик матур, күп төрле милләтләрне үзенә берләштергән. Карагыз әле монда кемнәр генә юк. Люба, брати! Это наши баурсаки, национальное блюдо. Баурсаки. Специально для Сабантуя готовить? Специально приготовили, замесили тесто, поднялся, сделали, раскатали, нарезали, вот пожарили. Вот девочки жарят здесь. А рецепт можете сказать нам, поделиться? Поделиться рецепт очень простой. Пол-литра молока, пол-литра воды, соль, дрожжи, немножко масла. Чтобы тесто было эластичное, немножко масла и все. И души? Души особенно.
bir kişi hayran bugün. Uyumu sazımda minem beyrem kiyin beyrem bugün. Uyumu sazımda minem beyrem kiyin beyrem bugün. Arttıra türdüm quyoshga dattagidan balquvin. Ul kiyingandir dedim beyrem bugün beyrem bugün. Ul kiyingandir dedim beyrem bugün beyrem bugün. Isitib har jirda bir tirli xush isining anquvin. Islim aysirtgan ekan dunyo dedim beyrem bugün. Islim aysirtgan ekan dunyo dedim beyrem bugün. Sileşeler uzara beyrem bugün beyrem bugün. Sileşeler uzara beyrem bugün beyrem bugün. Min Tileşir rayonundan, Tataristan Tileşir rayonu, Tileşir rayonundan rahmetlimin. Bizning Gılgabaga bir rahmet aytasın kiler Najib Naqipovichga, ondagi kurashlarga agar da ular bo'lmasa, men anda shug'ullanib o'smasam, ular bilan birga bo'lib, men bulay bo'lmaganda bo'lar edim. Ularning yordami bilan, mana kurashchilar yordami bilan, ular meni shu Urvinga ketadilar, shunday ustunlikka deb aytasi kelar. Ular bilan kurashib o'stin deb aytasi kelar. Allohga shukr, men qanaqat. Aytingizlar, mana sizning jinganigizni ko'rgach, yoshlar qiziqib deymi? Kengash, Botir kengashi mendek. Дисциплина bo'lgan tiyish, etiyayni tinglaga tiyish, ham o'z trenерlarni tinglasalar rezultat bo'ladi. Переходящий символ Всероссийского сельского сабантуя Тулпарот, символизирующий вдохновение, трудолюбие, мечту, стремление идти вперед. От Астраханской области передается губернатору Пермского края Дмитрию Николаевичу Махонину. Всероссийский сельский сабантуй – это действительно праздник, который любят во всей стране, любят его и в Пермском крае. Конечно, мы постараемся сделать так, чтобы в 2024 году сабантуй прошел на самом высоком уровне, поэтому всех милости просим, Пермский край, ждем вас в гости, а вас еще раз всех с праздником!